E toi whaatalo whātua le whapoponga o telefon mo le nei awa uli. O le a whaanga solo whaatala noanga e whaali ai fina ngalo tangata lau tele, pe awai e toi whaafoi maila po le sawasawa whaatulanga i nao awala po o State Highways e se fulu ono, le ana whaititia le sawasawa whaatulanga i na ini nai tau sanga taluai. Masa wha moe e toi foi i maila whaatulanga i na sasawai i le masino iulai le lua whelua 5. E mai Northland i Canterbury, o loo iai awala ia na suia sawasawa o maila whaatulanga ina, e le vao le 5 sefulu i le se lau kilomita le itu la, i la lo le tula fono le waka kotahi, sa suia i pe whaititia sawasawa o maila whaatulanga ina talu maila so mua Januari i le lua whelua sefulu, mai wha moe e toi fo i le sawasawa maasani, i le tausanga nei ia iulai, e amatau na tatala le wanoa e whaali ai fina ngalo tangata lau tele, i le amatanga o le masina mova ia soe ono. O lo tua ia ele taitai o le Labour Chris Hipkins le pale mia i lona fau e toi whaafo i se whainga whaavai ua lewa o na whai e le wao New Zealand ma initia. E fesosoani i le whaamautu wina o se mali lienga tau fe whaatau wa inga sa o loto i le wao atunu ue lua. E le langolango ina Hipkins le mata upolo o whai malanga i le pale mia ia Christopher Luxon i initia ini whaatala noanga o fe whaatawa inga sa o loto i le vāo atunu ue lua. O lo talia se tali mai ale ofiso de palemia i le whaasea a le taitai o le itua ngai pe ona tā ua e le Radio New Zealand. Ua wala au le taitai o le Act David Sāmoa mo i lato e fiatama mo i le pālota mo whainga malo la iti ia o ke topa ina ia tausini o i lalo le fua le Act. O le taimi mua leo le a tausini o i nisi lalo le wainga wha upu whaia le Act mo le pālota o whainga malo la iti. O lo walo i e Sāmoa e ave e sea umo le toa tele o whaipule mai i whainga malo la iti o no le manulautia le Act ina ia whaise suinga mo New Zealand. Ele o nau Sāmoa e suia pule nuu o pule ngā nuu, a ia moa ni sui whai pule mo le Act i whainga malo ma pule ngā nuu, e mawhai ai ona lato sa ilia lava i lato tupe a wā lato whaato sina. O le ai oni sui le Act i whainga malo laiti, e mawhai ai ona whaalau i loa polisi a le vaenga wha upu whai, ma le whainga malo so whaatasi. Ua whaamuta le porkalame fesosoani mo nurse practitioner po o tausi soifua e mawhaiona ia tusia ina talawai a tangata mamai mawhaisi ngā luenga e pei lava o GPs. O lea porkalame sa fesosoani malangolango ai tausi soifua fou ua iai ia to mai whaapitoa mo na lato tausanga mua i ngā luenga. Na whaamuta le whaatupenga o lea porkalame le whai ungo le lua whelua whaa a o nai maasina mulimuliane whaalawi loa le malo fuafuanga ia whaalua ina leo whainga o tausi soifua e mawhaiona o ina i whale mai whaale ainga po GPs i le se laulua se fulu i le tausanga. Whaailoa Bridget Sinclair mai Canterbury e se fulu tausanga o tau mawhai e avea o ia ma nurse practitioner peitai ua mawhau e savali ese. Whaailoa Emma Nikolenko sa te lele au ngā o le porkalame a te ia ina ua whainga luenga i le Green Health i motueka. O le porkalame nurse practitioner transition sa whaatupeina e le soifua maloloina New Zealand mo tausanga e lua i le lua whelua tolu ma le lua whelua whaa ma sa whaatautaia i le University o Aukilani. O ana na fina whaalawiloa mai ai e le matanga luenga o mata upo le loto i whale, le ave ese ai o mata whaioi e se lau walu se fulu i le matanga luenga, ma mata whaioi fou o lo fuafua e amatalia e se lau se fulu ono, mai ono whaaititi ai le ono whaa na tangata whainga luenga, e whaitau se lau mata whaioi mga luenga na whaamuta i le tausanga taluai, ono o fesuia inga i le toi whaatulanganga ma le whaamaliaino mana o ngā le malo, ina ia whaaititi a tupe whaalu. E se lau 5 miliona Tala na o whaatu e le TAP i le malo e tamawhai ai se talosanga i a whaatangaina se laisene kasino i lunga o le initaneti e tusai ma pepa o whaamatalanga mai le leti o New Zealand. O lo whai se whaatautu i a le malo i laisene o kasino e se 5 i lunga o le initaneti e whaatonu ai ta alunga whaitupe i lunga o le initaneti mo le taimi mua ma ua whewhewhe whaala potopotonga i tutono o le atunuu ne i iwai na maua e tangata mai whawha la to si ia le maketi.
O le TAP o se whaala potopotonga whaale tula fono e whaasao na la tautuina atu ni taalonga whaitupe I lunga le initaneti I lalo le tula fono lo o iai le taimi nei. Na la fola la tautusi le minista e talo sanga I se suinga I le tula fono ona o tulanga la matia pe a whaawa upeo na loka ma whaasa mai I le marketina o taalonga I lunga o le initaneti. I pepana tuina mai le Radio New Zealand awala mai I lalo le tula fono whaamaumaunga aloa ia na whaailoa I le TAP le minista mo mata upole loto I whale Brooke Van Velden e mawhaiona la tau ofo I nātu I le malo se tupe se lau 5 miliona Tala ai ia mawhaiona tatala mai le wanoa I whaatanga I taalonga whai tupe I lunga le initaneti peitai na te ena Van Velden lea talosanga na whesilingia I le Radio New Zealand Van Velden I sona manatu pe na te talia ina le ofo le TAP mana taliane le minista e le tupu se mea whaapea I lalo lana taitainga e talitonu Van Velden e le te taona a fia fuale malo I taalonga kasino I lungo le interneti mai baba ai fo inga luenga le malo o lo o tau mawhai e whaatala noa au nanga o lo o mia e tangata I e tau mawhai e tu ule ta alo I kasino na whaalua ina le suipa le mia wawasa mana ia Winston Peters le manato le minista e whaapea e na te le toi suia le tulafono e whaatanga I le TAP e whaatino ni kasino I lungo le interneti. O lo whenga I pangotai whale pui malu I tau o le siaki na o loa po o nifo a o tuli o lato whaasalanga I to ese. E le o pangota umai mawhaiona o atu I foma I nifo e whaia siaki. Mangana ua talosanga ma ua onga ni a fianga e mawai. Whaalia Lauren Grierson o se foma I nifo ua lata I le se furutau sanga o ngā lue I tutono whale pui a alii. E na oi lato ua ieni a fianga onga I o lato nifo e na te tonga fitia peitai. Ua whaalia le o whaito whao le soifo maloloina e le lava le au nanga mai le leile mo ila tau ile to ese na whaasoa Grierson ilona fefe na iai ina le amataliona nga lua ile to ese ile se furutau sanga taluai ona o le fefe I pangota peitai na solonga le lei mai telefo ina whaatawa I pangota la na ngaluenga na ia whaalia manino I lunga le Radio New Zealand o le telo taimi e talo sanga ina ila na fesosoani mo pangota o taimi e mo mia wawea I tonga fitinga na ia whaalia o ila tau nei e pēla o tangata soifua pe o tātou, mai te taona whaia siaki māsani I tau sangata I tasi, e fō ia mai ei whaafita au lima le tūlanga whaingatai o iai pe atuai, o na whaia tonga fitinga, mai le se fulu afe ma le fitu se fulu 5 o tangata I to ese I tutono New Zealand, e na o le se lau walu se fulu iwa I lātou na mawhaio na waaia se fōma I nifo, iwa I aso ta I tasi, e tu sai mali poti mai ano ve mo le lua fe lua fa o lo wala au nisi o lau faito fa I le malo ina ia tau mawhai e whaale leia lea au nanga. O lo te te ele lo ia le kau mātua fitu tau sanga le matua ia Dean Wycliffe o lo oile to ese Spring Hill I Waikato I le whawhanga ino Dean I le vaiaso atoa whaapele wha o lima I o leo le whale pui I le te leo taimi na tau fie leo Dean mai le aso limo mati ona o le nofo I lona tua tusi na tatau ona nofo ai sa iai manu anga I ona mata malona moaulu talo ai le musu e potu ma le isi pangota pe ona wha maonia I lana lo ia na ia whaalia o Dean na moi tutono lana taavale o na ua lusi lona fale masale iai se isi na whaalavelave iai lea tama matua ai ua pue leo ma whaa o lima iai saunoa Annette Skies o le loia Dean e matua maofai nei whainga e le tatau na whaianinga I o inga whaapea I so se tasi tutono le whale pui ai mai se o Dean ua ngalue e suilo na o langa mai le aisa na mea se na whaia o le a feiva se lau fitulua na ulua I lokai nai Dean I le fasi o tangata wha moina na maliwai Paul Meads I Wellington. Sa whaititia lo na whaasalanga I nai tausanga muli ane ma na whaalawi loa la na tusi ua whaingoa ina o le A Life Behind Bars I le luafe se fuluwalu ua whaafeso o tae le Radio New Zealand le minista mo whale pui mo sana whaamatalanga. Tala fau ia mai le si ua fonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.